voisun hi zun ni sari sang ni som ni pathum ania zani kangchik district a income na ahlung na sahlia tuta tum chu sipai khom anin rol veta a sipai pakhat kablum aning he media in report danin BSF sipai pakhat chu suknula siro sevela zani income na khan kablum ani Assam Rifle mi pani liman tuk bok suknu sevela hin tharum thona alaria tak tak theino a tuta ngir mun hin an boy hle ani om inkang le income na nasataka hlunga Assam Rifle Police le CRPF in bay puyan hlaga income na asuk zuita sipai hain antar lang danin helpol haile income ni nan thila ankap lum hi ranjit radef ani sirowa duty dingen antir lut ani he tribal hain suknu ahin sipai antam thuan thilta darkar somli le parit sugan sipai hi emanezat khunlut belsa ani inro la tharum thona are theina ding ti in tuta tuma hringna chan danganum le anum no ruk chu ri thei alan no suknu le ase bela hin sipai hain ral thum zong in sin tho in eke puk thei thil karbail le silai mu then khat hai an musa boka je top ni khan suknu police le 37 Assam Rifle hai chu an lo suk buya sero hin zani khan lir thei pakhat chu an lo ro a mi palin hringna an chana hi eroi semba thilhlung video masaga eita lang lekhan an ang hlea eroi semba naw pang hring na chan kha silai an kap na fukpal ani alimi en koldingen in falan pan pui ni in an chung na lil thai pumen ro an lo ni a hi thil hlung hi Manipur sarkar le meitei hain an hil suk num ven a tuta boina hin lung sit thlak tak ani omi naw pang he tong sing hang sing ania kang chup khwa cheng ni in an khu abui nunga an sung in Assam Rifle kem an luda an himdinga anin ngaya nisin la khom zun nili chanunga khan silai mun naw pang lu hi adeng fuka Assam Rifle kem hi meitei le tribal in nakara ania anin kap na silai mu wongin atok fuk ni nan thila angir mun athano em lein dam doi in panpui ania chutagai thakchun kilometer som ni a la infal pandinga anti ania anfena lam meitei khu palhlang atul lein an him theina dingin infal west SP an beka ambulance khom ahung hlung hala SP ve him na hnuya an feta an him pha chung no a hi naw hi anu le an rol nu an fe puya rims pan antum ane lama meitei pai bi sain Assam Rifle hai chu fe an phal pek thana a meitei pai bis hi no mei pol ni om tak ane police veng him na hnuya ambulance chu a feta a eroi semba hlungin thu an thanga tribal hel hai an lo hung suk ti in meitei han lo pung khoma police convoy le ambulance sai an beizui ngala asunga cheng hai chu hlang mi hai an neti an thrit nunga helpol an ni le an ni no sudon an don tan a lir thei an suksina an ro zamta hina panglung sit nu fa le an rol nu meitei nam ani lein abiang him thei ringna an nei lein an fe pui nisin la khomboina an tuk na hin pasal hlang mi anei ti a hri an lo uma an ni veng him tu dinga infal west SP kha civil lir thein asuk theya naw pang pale anu arul nu an ro na ahin an rung hlom dan ding khom lo lamphei police hain akang sa ne le an ru then khat bak mu ding na ti in report an lo pek be chungani lekhangai po kha chan chin tharai ngai tlak thei chani